thir tu te in zawain chi bai vek ule Kim Seron le Kim Soo Hyun te kai noi thila Garo Sero channel chuanin tu mala mu ngai la video thara ron chop chuak le to a March ni som pariata aron release khani in video chu Kim Soo Hyun le Kim Seron te home date ni na ron soya Kim Seron che na ina Kim Soo Hyun chulengin Kim Soo Hyun jok chuan video in a record ta video la tu mi pahmel chu langtel velo ma se akutero alang thunga achong pa boka wangin a opo a shat le boka Garo Sero chuanin Kim Soo Hyun ani aron ti mase mi chen kha chuan a mel po lang bok silava Kim Soo Hyun ani nge yam ti a sha thengot big lo chu wangin Kim Soo Hyun ani tak tak chuan ama nge ni ti fiana dang ron release le ro an ti a Garo Sero hna changin fiana chazo kan phut ani ni video han en chuanin Kim Seron mel ba ka lang bok silava chu wangin Kim Soo Hyun ani ti chiang taka proof na tur engma omlem lava mase mi chen kha chuanin Kim Soo Hyun du viau thoma ila a o hi chu kan hai big love a o ngein chuni in a sha theya a kut po Kim Soo Hyun kut chu ang viau mai ti nanon comment sup supa Kim Soo Hyun fans chen kha chuanin Kim Soo Hyun an du boka a ori chu an shat ve viau thu anon soi bokani mase mel lang tel lo na na chu 100% in Kim Soo Hyun ani ti kha chu a sha thei big swang lova chu wangin hei hi chu a mu tu zir a just tu zir ni to mai ro se in ngai dan te comment section la mai lo soi ve donia engpo chu ni se Kim Soo Hyun po in phek som pani zeta tam statement aron ti chhuak ve to a agency gold medalist kaltangin March ni som pariat khan a statement phek som pani zeta cha aron ti chhuak a statement ate chuan Kim Soo Hyun chuan Kim Seron chung te le Garo Sero channel in an pu na te zong zong chu a phaveka ba ching na satlu tu ka wang le tu na satle lu tu ka wanga Kim Seron nun an ti shom le zwal tia anon soi chin na te zong zong chu thu dik lavani an ti a an pu na te zong zong po Kim Soo Hyun te lam chuan aron phaveka ni Kim Seron chu 1 million za sari pele le turin an tinga reng reng lau ti thu te po anon soi tel boka Kim Seron chuan 1 million za sari pek tur anei lau ti an sha chan zo ka wangin kumsang ni somni pathum December thla khan alei ba chungchang hi chu anti to felvek to ti naran soi rile le turin anno lui ngai lo ti te po anon tar lang tel bok Kim Soo Hyun legal medalist lam chuan an statement ha chuan kumsang ni somni pali April ni khata an company audit document screenshot te po anon zeptel thlap boka mi zong zong chhiar thei naron tar lang chuta chuan gold medalist lamin actress Kim Seron lakachang engthil wangma in zang na dom na kan phut ngai lo shim shim Kim Seron chuan alei ba te arul let vek theidon lo ti kan sha chian nuwa kumsang ni somni pathum December thla kan road off sakzo kani ti ani tin gold medalist lam chuan Kim Seron hna legal notice an thon kha ba chik na ani reng reng lova repayment method soipui an du thu an sha tir na zo kani anon ti to boka hemi chungchanga hian mitam tak rir ru phir meka Kim Soo Hyun te hian do tan soi lo tak tak ani chuan khati laya Kim Seron representative kha adem om ta ber don ti na ani chu anti actress Kim Seron hna athu thlen dan te adik tok lavemo a engemaw zongin thil akal pui chin ani an ring ani tin Kim Soo Hyun le agency chuanin mi in YouTuber pakhat Legend Ho chu thurwal puin Kim Seron damlai khan Kim Seron amol pho zwal zel theinan a chanchin chalo zong hlerin thuan chwa tir chin nia soi omte po thudik lo hul hwala ni anon titel bok YouTuber Legend Ho po hi aron mol pho ve hle maya Kim Seron pa nge khanin afanu thaliam na ceremony a ka fanunun tipik zwal tu YouTuber tinalo serve sakto a khata changkha na mol pho chhole zwal ni Legend Ho chuanin Kim Seron chu komsani somni pahnia amol pho nuwa chang a chanchin ngei om tak takina chwa fawa thudik tok lo mangte po in abei pho nia shia tani statement a chuan Kim Soo Hyun le agency chuan February ni som pariata Kim Soo Hyun chu Kim Seron funeral a akal ngeya a hmuna om ve nge ti te ponon tar lang tel bokani tin gold medalist lam chuan Kim Seron chu adam lai khan a chungchang thil da chu thu chianga om ma chu agency chunga mi artist emo agency pon lam mi artist te bula soidar lau turin an nge na artist dang te bula engma soib lau turin an ti boka ma se Kim Seron chuan mi sang sang bula alo soidar chin zo kani ti te po anon ta lang tel tin gold medalist lam hianin anon hol kim angreng viau maya an agency noya omve zwai to actress Soye Ji chungchang aron rithar vele hlwai te po anon ta lang tela Garo Sero channel chuanin actress Soye Ji po
Kim Soo Hyun mual phau tur dal tua tan an hmang changkai ti ang zong te po in ron soi chiam khani a Kim Soo Hyun le gold medalist te chuanin an lo hmang changkai thin hle ti ang zong ron soin Soye ji an ti mual phau shepa kumliam ta a Soye ji mual phau hluai na phena thluak bur ber te chu Kim Soo Hyun le gold medalist an ni ti zong a ron soi nuwa khan Kim Soo Hyun le gold medalist lam hi an mual phau zwal le ni kha Mase chu mi chung sang po Kim Soo Hyun le gold medalist lam chuan an statement a ron ta lang tel nga lolo in Soye ji manager ngei po in garasero thu soite a shat nu khan makat ti hle a garasero chu ava be ngal ti in an ron soitel bokani March ni som pasari kumsang ni somni panga khan Kim Seron chung te chuan Seoul Metropolitan Police Station kota public press conference an neya chuta chuanin Kim Soo Hyun le gold medalist te chuan dot an soi zo zai te awangin ngaidam dil na ron nei se tin Kim Soo Hyun chuan Kim Seron chu kumsang ni som pakwa changa kumsang ni som ni in karlek milaw kumsang ni som panga changa kumsang ni som ni pakhat in kar chung zong ade jok ti ron pom ngam bok se minor ade chin ngei ti in pom ngam turin an du ani chu an thil demand de ani ve a chutianga an ti ma chuanin thil dang tam tak an lakol chat te chu anon phau chuak chhun jom zel don an ti ni mi puite lampo in Kim Seron lam sai thi an tang vek bik chuang lova Kim Soo Hyun chuanin dot lo soin kumsom pangami lek ani lai chang lo de to chin poni se an fanu thi to ming an ti chetel vezel ti na ani mai lo mi ti in zo na te po om pha boka a chen phe chuanin Kim Seron chung te hian an fanu thi nuwa po an fanu ming lar na chu sum siam nan an la mang cheu ni in alang ber to te po an ti bokani until put Kim Soo Hyun ngai dam dil na le minor ade ti chuanin engtim nge Kim Seron damlaya aming hliang na te song chu a thai bo ngotang le te po anon ti boka ni e adik na chin po atam ve viau bok ma se Kim Seron te lamin thudik an soi jok ani nga chuan Kim Soo Hyun chuanin tuna amal phone te zong hi aphu ve thau bok si a Kim Soo Hyun le gold medalist an pona te zong kha thudik ani chuan Kim Seron le Kim Seron te chung te chanat inda chuanin aril runa thlak ve don em a masele dikzok alasha lava dikzok anin ti ve ve boxi mase Kim Soo Hyun hianin Kim Seron angkhan amwal phauna te zong le achan chin a chhalo lam hlera arik tak charchara wangin atopa thil a thlak lo ti ve ta angse dem hlo tur ber chu garo sero le Kim Seron chung te le Kim Soo Hyun lam tang lo zong te kha ani le mai dona abul pui ber chuan netizen ho wang hi ani ber maya an rap thlakin an toxic maya ti top to mai tiang o Kim Seron mol phau chan te khan ngai to chiangila rui chungin motor chu akhal nge maya ma se tu mishing ma dinami alavin van tlang thil pakhat asu chia khan maya chumi wangte chuanin kumthum chung vel jet mai chu ni tin netizen ho hianin an be ron china cafe in lo ve tur po in aming pa ngai mangam me ulawani kha ama ani ti an shata piangin an chir the thar zela an ha thona huna po max nen lukhum nen chutiang khau chan hater sin an bo zui na sa gold medalist le Kim Soo Hyun te ti diklau chu atira voi ni lai mai Kim Seron nen anin dei ti anon pha kha ni a voi khat do choi to chuan mirin na kan ti chechin an ti ang deuh hian voi khat mai ni lovin voi ni lai mai kha anon phanona anin dei ngai lo ti nan soi kha ni a masa voi thumna anin dei chin nge ti chu anon confirm le tho boxi chutiang an ngi ve tho wang chuanin mi in an thu soi rin har sa an ti zo vek to ani ole engpo chuni se thlir tu te in ngai dan te lo soi ve ula an bar na hi alakal chhozel maya ala so sak chhozel boka tin garasero le Kim Seron chung ki lampang hianin thil thar te po anon post chhozel boxi a Kim Soo Hyun te lampang hianin ani lo tin soizel ma se thil dang thar a le zel boxi a chu wangin an bowa ki alare mai arin lavani ka soi to angkhan le lam sai ve ve po hian dikanin ti ve ve boxi a dot so anin pu ton ve ve le ngala chu wangin tunari chuanin tu zonge thu dik soya tu zonge do soi ti poisha thamala har sari ani tin video tirlama karon soi zuai Kim Seron le Kim Soo Hyun te home date anga garo sero channel ina aron soi kha khatianga aron tina chan le kha video aron post chan nia garo sero in a soi chu ama khanin Kim Soo Hyun thala kha aron post to kha ni a kikol bul tak mai boxer gan yang chi khatiang hachung le t-shirt chau hachung khanin Kim Seron chen ina thlenga silai thala karon post kha ni a mase Kim Soo Hyun lamsai chuanin
Kim Soo Hyun chu Kim Seron te ina akal lo thu aleng lu ngai lo thu an man soya khathala kha an pha ni a Kim Soo Hyun lamsai chuan in do tan soile a Kim Seron ina chon aleng lut ngei ti proof nan kha video kha garu seroi channel chuan in aron phau chwa sakani kha ka kan lo sha lo takin video tir lama khan ka sei si lova chu wange top kharna lama karan sei ni e ore thletu te ton chumutan chuan khati jong khan ni phot mai se video ka post te tur te mi lo nga chan sak ula ngai thak shi omlai te omni chuan mi lo she thiam le sham sham don nya